The nominees for Best Sound: Ing Pusta, Sulat, Coup de Grâce, Balako Kasi, Ing Ginumo, Magal! Hindi ako matutod! Hindi ka nalilubyo! Ba't ako? The nominees for Best Music: Coup de Grâce, Matuwang Dalaga, Kabatingan, Balako Kasi, Mekad? Mekad? Kumpisal, Pao! Nang damdaman mo, pachepis pas del tubo, imba kalaposti. Hindi ke balo eh. Nanito? Eddie! Ting! The nominees for Best Editing: Balako Kasi, Pabanglu, Kabatingan, Ing Pusta, Coup de Grâce. Lagwayo, sopan nyo na po, may talwik yung date ko. Lagwayo. May manatapin lunch, oh? Pwede na yan. Basta, o timbak mo eh, kamamig-wax. Basta, mag-smile ka na eh. Oh. Pero ditak mo. O, nanyita bulaklak mo. Ayan eh, tsuka yan eh. Tayo. Pwede na yun na. Malyari na yan. O, mauna ako na. Ay, sige. Saan mo? Nominees for Best Production Design: Ing Pusta, Ing Mutya ning Kakong Paninap, Coup de Grâce, Kabatingan, Ing Ginumo, Uy. Oh, pause. 1, 2, 3. Ano? Okay na. Hulala, video yo. Puti na kaya agad sabyan. Ano to? Eh? Puti na. The nominees for Best Cinematography: Coup de Grâce, Ing Ginumo, Batak, Kabatingan, Matuwang Dalaga. Kapale, kakaluguran. Wapin. Bala mo yung pinandaman ko nang minunaking higiting ka na akong babaeng likuran. Kalalam na nita, kapatad. Pablasa, may nibat kakaring angkan, daring mapagpuwes ang pantas. Nominees for Best Screenplay: Tage, Kumpisal, Balako Kasi, Sulat,
Kabatingan. Koy. Nawarin niya po papunta may salipit. May salipet. Sagliya mo to. Kenin diretso tangkay Wiley, tangkay kanan, tangkay U-turn, tangkay durot, tangkay Jollibee. Ali makan to. Karas may kendete. Diretso ya mo ito. Magwanan ka, then Ali! Kapanya mag-U-turn ka makanyan, takay karas mo ka rin. Diretso takay Wiley. What, Jollibee? Diretso ya mo ito. Ali! Kaya mo na nakasukar ka mag-U-turn. Takay Nominees for Best Direction: Kabatingan, Sulat, Coup de Grâce, Inginumu, Matuwang Dalaga, Rosemary, shake. Rosemary, shake. Rosemary, shake. Rosemary, shake. Rosemary, shake. Rosemary, shake. The nominees for Best Actress: Jane Tuazon, Balako Kasi, Leo Sarmiento, Inginumu, Jonah Maika Balagtas, Pabanglu, Kabulok? Ining minadot. Alwaya ako. Ini. Ako nakabud. Masala-salasi ako matutod kayo ni. The nominees for Best Actor: Kirby Araulio, Ing Mutyaning Kakong Paninap, Roel Mendoza, Balako Kasi, Joven Galang Jr., Tage, Paulo Amparado, Kabatingan, CJ Muere, Coup de Grâce, Para mo ka na ako na pare. Palagay ko yung peka-pogi ka katam ka na. Nitang college ko, pipilanda ko rin babae. Ali, akakito yung point mo na eh. Pero king barangay mi, ninyambot ko Mr. Pogi. Kapogi ko. Ali, yan akong peka-pogi, uling niyang anak ko, panida akong gagawan model kaya kami. Ali, baka ninam na eh. May pagboto ta, nimboto. Ba, syempre, sarili ko. O ikaw, ninong boto mo? O, syempre ako. O ikaw? Siyempre ako. Kapogi ko. The Audience Choice Award. Kababyana naman nila. Huwag makanyang ka. Alakang ka culture. The Kulturang Kapampangan Award. Bro, I just wanted to know. Eda ka pa buren. If you need anything, gulisa ka mo. So, banda ka agad. Talaga? O si Map? Cause you're special. Special Citation. Pare, karalom ko yung karalom. Mangalambot na ako, matira ako ata. O, taliyo sasabihin. Magdala akong makanini, oh. Umakayo. Hey, pare. Pare, you're the best. Pare, you're the best talaga. No. Ikaw, the best yun eh. What the best ka, pare? The nominees for the Aring Sinukuan Award for Best Short Film: Balako Kasi, Sulat, Batak,
Coup de grace. Matuwang dalaga. Kumpisal. Ing pusta. Ing ginumu. Pabanglu. Tage. Ing mutya ning kakong paninap. Kabatingan. Pare, karalom ko yung karalom. Mangalambot na ako, matira ako ata. O, taliyo sasabihin. Magdala akong makanini, oh. Umakayo. Hey, pare. Pare, you're the best. Pare, you're the best talaga. No. The best yun eh. What the best ka, pare? The nominees for the Aring Sinukwan Award for Best Short Film. Balako Kasi. Sulat. Batak. Coup de grace. Matuwang dalaga. Kumpisal. Ing pusta. Ing ginumu. Pabanglu. Tage. Ing mutya ning kakong paninap. Kabatingan.